Чаваш еншіне жеденюзем тума рекордсене шинетме болыжы. Кунзеренех Донецк халық республикинчен килні спортсмензем Шубашкарда тренировка иртереші. Азайлдерет бір қырықсагыр хастар періндірға шу уйғын вон білікміжінде республика ердюжин Олег Николаевын ихравы бешетнечі. Хадырленю тапхырын ергебет ада спортсмензен камалдуемебе манын іштерсемде кызыкланжыш. Ирхине улты иртсяндырайшы, шичере вара зарядка давайшы. Донецк халық республикинчен келіне спортсмензем хадырленю тапхырын кашни минутне озалы иртерме дырыжайшы. Чаваш енен төп хулынчевізем и камашырне. Шак вахытравызем, хазин сталық неюстерзе, корежеван шеемелесіне алла илмешешмар, шоры Шубашкарын илемебе келінмеде, Чаваш енри спорт легендізембе палашма да элгадне. Спортсмензем Валерий Ярды Яджерлі Олимп резерван шичемаш спорт школен хана журданча бурнайшы. Бір вырында хадерленю зале, бассейн пулны шамрыксене тәрлі енлі тренировка иртерме май барать. Игі ен тәжі шығынза ішлені малаштақра, шене тәрлевзем батне андылма шымылықсам дузабара. Донецк халық республикин спортсменесен хадерленеван кадардавызыне Орел кулынчы ертеген шулахе гимназиадыра курма болы. Республика галарым Вале Юлия Дюкова Леонид Путилов.